Nyengö dendurna wojan nyungule top megyan trezo thumi Bernie Sanders ki rangni nedu ngade Vermont ne ariwa mirap shombar mikde ngunthun chengi nedu na nguyu sotupje muthudu mangzu sobe nangku ki dendurna doyu yenje sedanangdu. While Joe Biden continues to do very well. Kongi Joe Biden la ariwa lorab gamba mixe ki longo thukchu renga yenche ki gyabjo yago thopshin yu nganzu thida la wepen ba mirap shomba mangchewe gyabjo thopshin yu ji songdu mangzu sokbe nangku ki wemi kushep Joe Biden ki sanglo wudu ni gekap ki laso gyobgyu thwenda shikzi de kushep Trump sinzi nambe kap nganzu zawe rintang zamlin teng thong mangzu lamlu so Amerike shi trupdang ki chat sangmal nyenga theshi yu ji song yu is truly at stake. Since Shomba Surbe Chepsi Soba Nankuki Kate Sanders ta Kongi Gyabjowa Namki Nushu ta Yingla Ngakchu Chebata Tumonki Migyu Duguru Jikti Sotap na yu Kusha Biden la Amerike Afrike Miri Kone Gyabjo Chembu Tobata Mangzu Sobe Kone Migyu Zode Kusha Trump Hamye Don Tup Genki Menashik Chunken Kone Gyabjo Sangwa Top yu Chepsi yeshibe mangzu sobe nangku ki jendu te mutu nemin ko la deju chedun. Joe Biden seems to have the momentum now. Tada kushab Biden la gyabgyu tobe nuba denyu. Kushab Sanders jendu na dete tamche chegengi kusab topgyu chede yuwa tong sambe kapshu su chepsi tsokba tidab chegyure. Tar tsokbe tsokshen paadu jendu chegyuyu. Yinayang dunja kashe na jendu te jugdum che topgyu yayu. Tada nganzu shezu tiki mareji judu. Yeshiba shenshiki dilu chinda chukbe mangzu tsokbe tsokshen partu nangku ki jendur chene duna wosho penken tsu kushab Trump pambar so tupgenki kade nembushik tsoy sambe gulonta migune kyorwe nyenka duji juyu. Find a way to best Donald Trump. Tadunya ari ngade shen mangbo nangla tsokbe ngunju wudu chegyul ha yobanam rimshin soju yenshing wudu chidagi tuzu chubucha yogyang since Trump ta kusho Biden ta Sanders chegi rimnela ngongo cheche chepsi chida chegu dunzum kachi chirtena yobatang wudu chedu chepsi chida begu dunzum nam sane gi nedala shirsungde takchu nangyu chedu